Akariba Tharaka ni bakathite thirikari nene ni untu bwa matunda ja isigo bingi biria bigitanitwe gicigone kiu bubwijite uria akari nandi baugite bari na witikio kugitanwa guku gwatethia kinya gukinyira utungata na njira embuthu. Amwe nabo baugite guntu ta ward ya Gatunga ni batere kuririkanwa kiri kuganwa kuria gukeja kairi ni untu itirona uguni bwo. Paul Wakabithi na Chionkuruki. Na Kariba Tharaka muno wa dini ya Marimanti baraba kiaria bonanite kuwa bakenete ane nundu bakiraba kugitana ngoko ma locations na sub locations ntere ino tuwakongera wa locations yetu Marimanti na Tharaka yonde atwakanya yonde kwa jumla yote ndemo kali wa Marimanti location yes twapero locations siere na hapo tayari kama Tungu na Kithigeri lakini kinya saidi no ya Marimanti wa top wa yenge na kiranga top wa sub yenge. Difficult interior minister non to one additional locations na sub locations ndani ya Tharaka constituency. Kwa hisi nune pongezi na kirenio inkadho monokere interior minister ndani ya thirikari ya Dr. William Ruto. Ituguchokia nkadho no tende ndani ya Marimanti wandi tawatire location itatu tawatire Kenya Kithigeri Akamatungu na tawata sub locations simpingi ili mweli mwakibonga sub location lakini kulingana na akinyire tugiriboya kama unaona twashokia nkadho rehende bakira bugite kugitana ngoko gatetheria anene mono kirutongore gukinyira matura na kinya kunyithia ngendo ihinda ira barakabaga mono bathiete kirimo obici machabuchibo na kinya machibo Kirana beto na once locations are created and sub locations ikuona ni ya kwamba chibo akaandikwa na mwana wa eri yenu sub chief assistant chief akaandikwa mwana wa eri yenu na kukagea na ukaria bwega nuntu antu ketho very close in administration tibura chibo akabago ntu kuna saidi muno akegwa tikomba ukinyira kinya antu abanenkera utongoria babo kwenda akegwathani aka central sub county ira yomba kuya gatutethia nkuruki kogwa kwa ni ugukambuge agutukinyete ni tagaria na tumeshukuru sana kira twetete next round na itukubashokiria nkatho cia mwanya mwa twetete next round ni otona kira tukongerwa agaba kiria kongerwa sub locations na locations mono ntere cia Gatunga Tharaka no romba ministry kairi kia akarandi gurikira ithiria sehemu imwe ta Gatunga nontu ina inyamuge ni area very wide Gatunga wadi almost a constituency uko kombeka no yongerwe divisions kombeka Marimanti sub location ya ikapewa subsection yenga tuena kiranga na Marimanti location to tena basi siere baire to wibwega kwa nkuromba teromba next time uwa kombeka na Marimanti tongerwe Marimanti sub location tongerwe subsection yenge watu na sublocation inya maikirangana na Marimanti sublocation kwa uka kuibwega no ndo thirikari ya William Ruto gurukira siasa kwa tukendeke bona batongere wathani na utongoria bakaba kinya kwena tonguruki no ndo bura mtu aragiru safari kuthi ofisi ya subchibo kana chibo ikagitani wakuwa kiri Paul Mugambi akire kirindi wangati yake makanishani mwanya ntere ino cia Marimanti muthenya kwemde toe na location yembia kama Tungu tuwe na Kithigeri na ende Marimanti marino si ndio na tuwe na sub location yembia Egumo na sub location yembia ya Nkomarotoma na deure inge toke ya mbari na Marimanti tokamera ithiria na njira ingi si ndio Togu Tharaka no thie kinenkero divisions chirite ya Kathanga chini na Uragit divisions locations baikundwa ithatu tio twanthanju kamwathu na mauthini arakiri sub locations baumbite ukundwa imwe komite ya mukindio kiumbe maranthio gacheoni Kirimbo Ndioni Eriani Karutini Uragit na Kamarenge kiri Tharaka South bakinenkero locations inya tero kurini sub location tere Chiankondi Kamatungu Kithigeri na Rukenya location sub locations baikundwa
ikundwe mwemo kienda tacho karwamba karigiro matakiri kibonga kaongoni nkomaro egumo kachigongoni na kithiori kiri subcounty imbia chakarigana baba kinenkero location imwe teo kithino location sublocations baikundwa imwe mwe ithandatu teo kibuka marebe kathandeni nyakinjero changa mitani nkiripotera waru TV kumantere Tharaka Betu Paul Gwakabethe.